Pred tragedijom i bolom majke Have Tatarević iz Zecova kod Prijedora svaka nesreća svijeta zanijemi. U Zecovima su joj 23. jula 1992. godine prijedorske komšije ubile supruga Muharema i 6 sinova. Ja vičem, hajte se kriti, hajte sin, Bog vam dao. Ali što ćemo skriti, mi nismo nikome krivi, nismo dužni. Od čega da skrijem? Kaže, ona ima jedan, kaže, ti si meni svu želju ispunila, kupila mi kola, veli, meni nije veli žao kad bi ja poginuo. Senad je imao 31 godinu, Sead 29, Nihad 24, Zilhad 23, Zijad 20, a najmlađi Nishad 18 godina. Pogubiti svu djecu. I kakvu djecu. 2 dana nakon zločina u Čarakovu i Zecovima, u zaseoku Gradina, sela Zecova, 25. jula 1992. godine ubijeno je 14 žena i 15 djece. Zijad Bačić je tada imao 15 godina i bio jedan od rijetkih koji je preživio strijeljanje. Zadnji je izlazio iz kuće i dok je tražio obuću počela je pucnjava. Čuo je vrisku žena i djece. Ja sam uz tu drugu kuću se sakrio i oni su onda meni došli ovako ispred mene, ti mrtvi. Meni je ubilo majku, 2 brata i sestru, znači to su sve strina moja, njezine snahe, znači djeca od stričevića, znači to sve bila bližnja rodbina.